Ketheka mutegeri wa Weru TV kambetekie nuraina weekendi embega na muthenya waku wa umuthi wa tindi ya wega ni tariki 3 cia mweri wa mugwanja mwaka wa 2023. Niyo mbetagwa Christine Wanjeru na monaniria wa mathithio utuku wa umuthi ni Maureen Kome indi mbere bururu ino ni imwe cia Nteto iria tukubanganiritie. Wandakirinya kwa reji ya riboti ya mutari wa mathabu ma thirikari aruga thirikari ya Kabira ibete gitio ngendo kugenda na cai na mandasi. Gavana Kawira Kurionga igoji kwa reria waki wa skuru ya Oteanavo. Gavana Njoki kubesha na kithaka kia eka ithatu kiri NCPB ni kenda maka ikumbi miaka iri ikithira. Abiashara mama tatu kuga ngarama ya ugendi igetia. Tukembeleria MCA wa Koronto mbungeni ya kaunti ya Meru niwe mwenda Kirinya na arutite migambo yawe ya kuthuja thirikari ya kaunti ya Meru montoni mwanya na baria akuga kwina ndiunga imingi muno iria itengeretwe mbia mingi ikuonekana ikiruthwa kaunti ni ino na ciingi mbia ikigenda kiri irio kirimandasi na kinyagia sai. Imanto ya control of budget. Control of budget are water. Out of 47 counties, Meru County is number 44. Kana tutiaria county ingi ithatu akituria buru in terms of budget. Ira yekiri maendeleo. Uyu ni mwenda Kirinya MC wa Koronto kuma kaunti ya Meru akiorotera ripoti ya mutari wa mathabu ira yumirite hegi kaunti ya Meru. Na ni kulingana na ripoti ya mutari wa mathabu kindu kiria kiaikanyaga kanene na kwa mbeca nyingi ni mbeca cia insurance ara itumirite nguruki ya milioni 300. But control of budget na bitheti boya mno na tuchokerete chiure bibionde nonto ariwa Meru County development itaere prioritized. Bira yagi priorities ke 9 manzi igento ke wetwa insurance cost. Mumeru na arete insurance cost ya 355.2 million. 355.2 million. Wondu bajairi praba tumirite mbeca kathumba ningendo cia gwitaita na umenyeri ba maobisi. Patire bira binge biagi priority ki thirikari igento ke wetwa domestic travels. Kana go travel gwita nthi cia ome. You know, I mean within Kenya au domestic travels china 264.6 million. 264.6 million. Kintu kiwetwa hospitality kana chai na mandanzi na into ya view biagi 200 bia tumirite 253.23 million. Keriji Imwe ekawira mwangaza for the last 9 months. Manto yangu ariete yako Mumeru. Imanto ya Office of the Control of Budget. Amna bubu kiuria kinene nandi ni kire milioni 200 ja 42 iri itumikite kure antu na njira ya njara. A total of 243 million ichitumikirite kure ya michara through manual payroll. Okay, ya kuringa era tu ya okero Kirinya ro amao okaringo byaku okero ngero amao okaringo byaku a total of 243 million ikire awa through manual payroll na control of budget na aregere manto ya mbecha ire awana manual payroll. Now itokuri atire antu babare awa manual payroll ibao bau kenda mbecha cia 243 million na abaraba taekiri system munekenda bambia kuriwa manual payroll ri ibao bau bakuriwa 243 million na manual payroll. It is against the law. It is against the control of budget. It is against the PFM Act. Kulingana na ripoti hii kulingana kwa mbeca iria che kuria kandarathi indi mbeca iria itatumika kuria kandarathi baba tuitwa pending bills lakini control of budget ya kariara nete nonto antu baba na pending bills payable patari wa na mbeca as of the 1st of March this year
ikwari na mbecha ke county revenue fund na Mumiru aili report ye mithome iwe control of budget and Friday. It is very enlightening. Amna bubu kirinya na kumulika mantu jegi okurinda onde ne county ya Meru. Direnda turinge mathabu tuone kethira 205 million ire budgetary endawa kethira mbeche ichi atumikire kura ndawa kana itatumika kura ndawa. Now ke 205 million yukia ira governor wire ke press conference akureta ndawa chia 107 million. Now ke press conference ye last month 30th of June na the press yenge na uarenge da receive ndawa chia 50 million. Mwaka nonto ayo kuinga toka ya kuringa madhabu yo Mumiru turiona 107 million plus 50 million wire ya 157 million. Tukauri atire ya kuwa 205 minus 157 tukaona governor yetu na tina balance yetu endawa milioni milioni 48 balance ineri na bamuthie buru ni mando jegi ithima na mirandire gutondera county ya Meru. Turenda kuria atiri ithima ibienjawa bika equipped nanto bakanyorwe ruare ithima biu governor kuwa nenjite aitumaira budget irari kwa yathirire yari budget ya kuenja kithima wagi equip ugekira solar na ugaka everything so that Mumiru akanyorwe kirithima biu enjite ibiana bikonyorwe nyakimwe kamboire Mumiru dangerous kana danger tutite kuithira twinio na trend ya governor kuithira ati prioritize kintu kiitwa sustainable development ikuithira antu ba witwa investors will run away investor kwa kauma nthechia ome ya invest ke witabura ke mandibuti ni investor kwa kauma nthechia ome ai invest ke materials ni investor kwa kauma nthechia ome ai invest ke manto yani yate sustainable. Inkiripotera Weru TV Mbitu Muthoni Muriuki. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza muthenya wa monde nariongete nterechia egoji na kurutha mucemani na atongoria magisiasa nterenu kwareria monto megie betekaniria wa kithaka kia eka 33 nikenda gigatumika kiri waki wa skuru ya Utea ntere ino. Kuringana mubango uyu kethiro kabotekana arutwa mambere makayu kuwa mweri wa kenda mwaka uyu turi mutugi karega taririe. Muthenya jwanaru ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na kaboria wene baikinyitie goji kire munda jwa Imwe bone nyume ya kiumia kimwe karibaba kwithira bari na ikaro kia mwingi ya kwariria uge boy gura munda jojura ne eka 33 aranga bana Mwangaza oro kwajana kanyaga kwaria kire mucemano jojo mbere wa kwaria ni ura watumi kumobisini awekire ikaro kira kiathithikite kiumia kithiru petition waziri wa miunda aitana ngugi na National Land Commission that munda jo junde 33 acres were reserved for Egoji integrated TVET. Kiri waziri wa miunda aja Meru Ibrahim Yusufu akewa kanya kwaria migambo yawe ikirikana na garurire maugeja karibaba kiri karoge kina gukite are kwirikana ugite skuru ya kathore kirere mundene jojo rungurwa parish Egoji yewe Kenya kwa miaka 6 nayo skuru irega kwetigarirwe eka 29 ndabwirire ndaugire kwi kamiti kure antu bangi bwatumite babandae no barabejite bere babejite ku request munda jo tunywa father jo nenkerwe jo chokerwe antu baigochi uteyonge jwe kwa nyume au na jara torunga mita na jo mwanka dai ni ate father ete munda jo chokerwe antu baigochi ugite tujo nto atwelele musemanio ne uju au gake kadate diri au gatwanenkera national technical kana twanekana TVET eka 29 to atikariria eka inya fada miaka 5. Gavana Mwangaza akiuria batire wegoji Paris Lawrence Misheni kugandira bagakunja nthama arabatire akuwa kithaka ikitanenkeria ariwe kiumbe indi kianenkeri diocese ya Meru kwa miaka 53 ona muntu akengaga muntu atemura etagai
turenda father atwere alibanga na mweri jumo kana ni mweri jumo kana ni uni kidakati kitinda na nkore kidaki yani nkere nda usisomero na oni kandi mutumu muskabu nda nkero bako nenkana ku yaba nenkana maka 50 midiru 50 years ago na mwana akarawa 50 aija mwana oku ni ada batiri michenya ukari na kanya karito kwariria mwingi. You have the agreement. I have the agreement. Copy that. Poko nengana kedaka. Poko nengana ndao sisi kedaka. Teka ndao sisi ya karire ni ritairangu munde ne joju. Na in the process, ndakuratini bwana ngeke la kana bukete buri kombo private. It's a private school. Na kuma keremu kari wetu rare badiuga boskuru ya kadure kiume mdene jwao bakirwe skuru yote anobundi Batu tolomba gatire father wetu tumwendete muno and I said here the other day nakonje ndama chiawe na batu tuambeje koverie kieni yetu tueterete tiveti getathia Leo turienda kumenya kiri uria umba kweja aka university au fast ndio tutote kwenda na kugo tweka turenenkera muntu atura kuthiao tushoka twaka faida niyo bwana ngera maratati makuga mutembei endelea na kazi 300 and what Kiri ugambi bwanga bana mwangaza na mwingi bonde betekanirie mwesi na skuru ya kadhure kibebere kithakene giki gitigo gyako skuru yote anobundi ara skuru ya kadhure kiberi barabara kirasi kya binana bari kene jumuthia jwa gukaraja boroba ni ciambeire gwakwa Pesa sawa tutete aria bakauma kabare tukanenkera babwiri kwambiria kureta material na gwaka na kwandimeti aritwa na nonto skuru ya meseni ni private na giki ni kithaka kya thirikari na batu tuingwa ni thirikari na tuni tukwenda kuuma na turienda kuuma kinya oreo kinya we ni atutetherie ebere kenda tumbagwa kwa uturetekeria ba class 8 bagerio bwaga tuteka interfere na wekenda father no aibanga ari ya private person na ngugisi yetu na ciendelee na we baba ba Imwe na baba ibange bateka atatize intake yetu ya September kera tu kwa na mbonia na njare kale mbonia na njare goro hapo kwa njare goro na muthiene kinya nyuma ya kari guteta na kwa kuri ni ntobia obia mwingi bire skuru eu ngabana mwangaza na ugete ni untu ni amtu kiumbe ni baka mate bionde bire bireku na kera skuru eje batu to kuranga to uga ni private katugo na intobia bieku ni private ni ajokie kuma igojige shigombunge kya Southimenti nke reporter Nteto cia Weru rea kwari etwa ni mutugi kare Gavana wa kaunti ya Thaa Nithi Muthomi Njuki muthenya wa umuthi na nenkanirite mugunda wa eka 3 kiri NCPB nikenda mathondeka nchuku kana ikomberia irio muci wa chukayukitie mugunda uyu uria akiyukia mugunda uyu uria ni wa mugana wa mbia milioni 36 Samuel Mbairagwa uria ni mukarigiti wa NCPB na ugite ekayukia miaka 2 gwaka ikombiriria irio akiria gavana Njuki na ugite ni macoketie eka 3 kire 5 kumanjirani cia kanitha ya Methodist chuka irira kite mbari Imwe ya mugunda uyu wa thirikari Samuel Gaishima na gutubainu
Oh, good. Kaunti ya Tharaka Nithi gaki kuma kiri kaunti 47 itari na ikumbiri kinyaniru ria kugaiga maketha amwe na into bia urimi fertilizer aramo no gwende rua ikumbiriru ri kwirigirwo gwa kwantere cha kathungu thechuka ugu inyuma ya gavana wa kaunti no Muthomi Njuki kwejana munda wa eka 3 cha mugana gwa ciringi milioni 36 kiri bodi ya kumenyera maketha NCPB kiathoni kiragitigitwe imukaririgite wa bodi yenu Samuel Mbaeragwa uranwawe gavana wa mbere wa kaunti no twamanengera tikenda magana kithaka twamanengera kenda makira Tharaka Nithi county facility ira itagwa National Cereals and Produce Board stores chida wira kura kuonge ira nene muno zaidi ire thongagira nkinya malori ndani malori megana onto ta malori 20 uko makathongira ndani maekirwa fertilizer into shinge nonto in the whole country Tharaka Nithi yonka they no count 47 neta ina National Cereals and Produce Board nonto ile shinge yakwa yetu yakitwe Meru ria twarengirwe kuma Meru turi county njeru yatigirwe Meru ria twaidaga site there were so many factors we were considering it was consider consumption of fertilizer for instance no kaida consumption of fertilizer na to consider consumption turitala distance ke mukulimole ona lunyenjes onole Meru county bura omba gwithwa ena access ya fertilizer na tuona chuka being ni junior mazani kwina kawa kwa hivyo tumekira very far gekaleta issues no wa actually the consumption of fertilizer akiamukira mundo jura gwana peja nitewirane ati ikumbiriru rikaigwa rikurikia wakwa kagitani kamyanka yiri ino ne project yana ira ne muno tukwambiria waka serious board tera Meru tembesa kidogo but we are going to do it na miaka no iri no monga serious board yedo ya na yo operational kwa onanga kuma ngento gengi kauga onani ndatikire kwi ndipo dini na storage facilities na cleaning facilities ja irio yetu na all post harvest ira kana irio yake thwa arajomba kwigwa na ina nginya that receipt system tarua le mebeto ningo bagina na ndengo kero gabu kona ibakona price yendoku no kuleta tuka the receipt system ikaigwa for some time then we sell them when the prices go up ariuga wa kibwe kombereru bugachwira ibarwa akarika thomba bantere ino dipoti mauntu mainge tugia kamenya miranga nona tugia ka nona at least otiaga antu no baratu Tharaka Nithi babaka waki this depot ko that's a plus to us kagita wa Njuki na tangachite utunya kanisa ya Methodist kithakaga eka 3 kuma kire eka 5 kira irakaririte kira akuga ikithaka kya thirikari irarenjera ni ciantu binafsi na ciingira ri kugu cieterere in suspension cieterere itukomya ikathieko kurwa maramba bangirite imwe makimaragia mata ende bora gucha thirikari ri mukono murefu matho ni maracha muno te njara twatwene kature rititie nonto na tui matha mara marari maguno kumenya matha mariku kuri data cha gocha nonto no atushindwe nonto agitumiko mukumenya ende tha ino ni suicide bomber nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima hata ukikanyaga kunogoka banini utikathie no aku I'm confident that I'm going to get through this and I'm going to find my perfect match. Do I fall in love easily? Yes. Kijana mtanashati. Rangi imeweza imepasha. Iko pale hali yake ama vipi? Drip on point, vibes on vibes. Basic energy cannot be for me. By the way, wanaume wote ucheat. Sasa at least cheat na heshima. yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda badrikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride.
Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira nje ku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kwa guti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk wigo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Orengi nkogwate ogeni tukithina mbere minister wa ugima thirikari-ini nene niwe Susan Nahumicha na ugite makaro thaburia kumbikana kutheria rwangi rwa NHIF na nkuruki gukinyaniria mubango wa ugima owishikene muno ta universal healthcare. Nawe minister wa kigina Professor Njuguna Ndungu na ugite thirikari ikathina mbere gutenga mbia cia utungata wa antu akama arito gutigira gutiwe ugakua akibewa mwana na urite thirikari cia county kubithia nkuruki utungata kirima cibethari ma matura. Anthony Kadhinya na riboti ino. Kulingana na usonkoni borangi rwa thirikari rwa utarani kana Kenya National Bureau of Statistics amuna usonkoni bwa mekareka nkurani malemethagirwa makithithika kenda gutethiria thirikari gwitithia na mbere ngugi jiayo gisunse kia 84 gia ikuru balaba kugenana kiri miaka ile mituku bajaririte mathibitari na kire ikuru baba gisunse gia 17 bakigijaganana baba gwitukira mutaratara wa cesarean rwangi rurukire ithagia ati kujiara na cesarean kwithirito ukiongereka kuma mwaka wa 2014 ala gisunse kiare gia kenda. Ripoti ino kithijaga na mbele kwirithia ati kaunti ya Kirinyaga, kaunti ya Kiambu, kaunti ya Tharaka Nithi, hamwe na kaunti ya Nairobi nijo jiegoro na namba ya ekuru balaba kujera gwitukira mutaratara ujo. Kiri yogi usonkuni bubu wa KNBS kiri ana ngiri imwe balaba kujiarwa hana 32 ni bakujaga kirindi ya mwaka omwe nyuma ya kujiarwa. Usonkuni bubu wa rwangiro rubo kithijaga na mbele kwirithia ati kiri antu bana mtu mwake nwende ya insurance ya utungata bwa thibitari bubu bugikarikaga muno kire miji minene gukira matorani. Kaunti ya Nairobi igitongagiria nene na kwithira antu baingi bena insurance jogi mabwa mwele. Kaunti ya Mandera na ikujagia nyuma. Akiele kilulugula bwa ripoti ino waziri wa mabwa mwele Susan Nahumicha ni augitekatigila kuleto garuku bula bubaterie kiri rwangi rwa NHIF kienda gutigira Kenya bakono utungata bwega mathibitarini. My ministry is spearheading the government's commitment of accelerating the attainment of universal health coverage. To optimally do this, the use of relevant and up-to-date data is a key requisite to enable evidence-based decision-making. Kenya Demographic Health Survey is one of the very important sources of health data that we use to complement routine health data. This data has provided a good background for reforms at the National Hospital Insurance Fund as we structure how best to implement universal health coverage through primary healthcare networks. Actually, Professor Ndungu, now I have the confidence to stand and say I must clean up NHIF. Mweno gu waziri wa kigina Professor Njuguna Ndungu niongelete kuga ati thirikari kathina mbele kuongera kigina kiri ministry ino ya ugima bwa mwili kenda gutetheria ekuru muno kuona utungata mwega mathibitari-ini muno kagita kalaba kujiarana. The government will continue to allocate more funds to people,
to Kenyans to provide free maternity health care services to ensure that no woman dies while bringing forth life. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. The 2022 Koti nene nerutite wa muri wa kuga kanyaka anini ma aminista mamishikene munota CAS nigiutate na katiba. Koti yugite ikarushia mungeshi etikanere gukurukia CAS 23 ake na kwogumo mangi 27 mari obishini giutate na watho. Reu bwagwetera ni kuona kethiro 27 mau makebero bishi karani atia bungwa gugekara ore ateteri makioto methirite magitani murigo umunene uria thirikari waithitwe wa kuriba misara. All the issues that we framed in the consolidated petition, we now make the following final orders. A, that the current office of Chief Administrative Secretary, created by the first and fifth respondents and contained in the Kenya Gazette Special Issue number 12432, dated 12th of October 2022, and which announced the vacancies thereof, is unconstitutional. B, that whereas there was some reasonable public participation on the first complement of 23 Chief Administrative Secretaries, there was no such participation regarding the additional complement of 27 office holders. C, that the entire complement of 50 Chief Administrative Secretaries, which is to say all the second to the 51st interested parties, is unconstitutional. D, for the avoidance of doubt, the notification by the first respondent, dated the 16th of March 2023, appointing the second to 51st interested parties to the office of Chief Administrative Secretary, is hereby quashed. E, that the prayer that Section 26, subsection 2 of the Salaries and Remuneration Commission Act and the Salaries and Remuneration Commission, Remuneration and Benefits of State and Public Officers, Regulations 2013, be declared unconstitutional is disallowed. F, a declaration is hereby issued that the first respondent enjoys constitutional immunity from suit and was illegally joined into the proceedings. G, that the petition against the first interested party, controller of budget, is hereby dismissed. The last issue relates to costs. Costs ordinarily follow the event and are at the discretion of the court. We find that the consolidated petition raised constitutional issues in the public interest. The order that commends itself to us is that each party shall bear its own costs. Thank you. Na mwakari Matharaka ni marutite maoni mao na gutitania gwitia kwa ngarama ya utoro makiaria mariromba Rais Ruto kuruta twanya tumwe twa wira tatwa anirima aminista ni CAS maria makuga ni mayengira matibatie kwandikwo oburia gukia nontu ona ni mu magutuma goro ya utoro yonekana Polo Kabithi gataririe. Mahia koti nene muthenya gwemthi guteyaniri na kutheria eti kwandika kwa CAS bamwe kwari kinyume na gatiba. Indi bamwe bakari banterechia tharaki bonanite kuwa bena nkina inene araba ugite murigo CAS baba barongagira nonto wa michara yao ike tonto ngarama ya muture yithiritwe jititie bomuro. Atarara wanzi tutiatara mbeza ciangari tutiatara cia nyomba yuga mbeza inu cionthe iciretwe naga ngarama ya maisha jinda mwe kenda mwananchi kwa kawaida na thini are mukuthi no menye rira into bietia mwananchi kwa kawaida tiumba kugura na economy ni kenda mankuruki ko nantu bo barutogo mbeze inu cicokwe naga kwa subsidy ngarama egwe ya maisha kenda mwananchi thirikari yomba kwithira ni ogoti bwingi ni ro tukathururwa maendeleo maisha maomete makathuka mantu mato kwenda kuga mege na CAS buba kwirwa ibongerwe Uhuru Kenyatta na ari na 23 taino gatukuromba William Samuel Ruto achoke 23
kenda mbeca inu chokwanwa naga na machinani kenda antu batetheka bwana nuntu ngarama ende thaino kuthimiro imagana manana arabugite abitha baba batiri kurutarutwa ogo ni kingo ngarama ino yenda manuntu bakuthina bakwinya menda mena into bienda me mwananchi okakwenda ombe kugura na irie economic kagura nuntu ikagura guri mwananchi wa kuma na arambi pe ora gwinega na riake lakini gwira sukari magana mairi mapote nuntu ibumbende eri ararukire emuntu ura no aviragia kiumia atona chiringi magana mairi na gera sukari bye bye kana kaba kantu kathirikari kwenda wananchi bachoka kwija kuma anarutu baguchoka meche nuntu achiari baije ikagwainda ya magana mathatu na magana mairi ukaya kwewe chia karigaga twethina maethina magana mathatu ri wathichukanwa ka magana mugwanja koguo ndi turona ntu bau bonthe ibarutwo ogo mbechi ni choke na machinani itethi antu baba miturire no ingi yaumire na ari chabu manto masiesi bamu president yakirite mati konti kuona makibwira nonto masiesi mana mari okinya mana former president Uhuru Kenyatta arutana mogwira matari na nini na matari na manto manya monge ne baruta gwira kulingana na bora yagirite soka yakwithira kuribo ekirite batena nyamonge ngwire kubwa ibagirite kurutwa akaria baba gitumira kanya gaka kuririkania waziri wa urimi Nteto na rais wa Nteto kureithiria bei ya kimera kia ndengo ikawonu ndu no kumya thina chetu uri agu maua gutiri maua na marimanti indama uyo turuthire muchemanio utwire na ata irio bietu bikakara ibumbumba ku advice minister wetu ugu aya tutethie no ndu kinyati go turi akenya tabara bangi atabura president na deputy president bathire Meru baririe mantu mama yani baririe mantu meria ndenda baya Tharaka Nithi kana Tharaka nuntu acanio ithagirwe kianda ndengo kwa gwingi baje bamenye bei yetu ira tukaguragirwa nio nuntu thaino ndengo ni athungirwe imagaindi na kateos na kana muntu anenkeretwe gwiranu yegene na mantu ma ndengo twemote sikuria enda president gwengwa na baisi president baya tukana bo Nthiguru batwira ndengo tukagurwa baina na turekana mantu makware mantu maicho cia ndengo kaire maichani meto ibutu kwenda kuga ugu nkiripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka bitu wa Paul ugwa kabithe antu maria maringaga biashara cia matatu ni maugite riu antu ni mabatie kumenya ngarama ya ugendi igetie ni kumane na April kwanira bei injeru ya maguta ni kumane na ukurukwa kwa watho wa kigina uria wetikirie ugoti wa maguta gwitithwo mwanka gicunci gia 16 kiri igana lita ya maguta riu kubeberitie bei ya shiringi magana mairi untu uria ugatungithia banene mwena uyu wa ukamati muthuri Muriuki na riboti ino Thirikari kwithwa igitiria mauta ni kenda ugoti butha bukionekana na ndantu baba ingi butha bakichumiria muno kwithwa bakemenerio ntu bubu bakiuga thirikari ni biri kwina ni ugoti muno mauta ni kenda into bibi ngitwe kinama ile tunaomba ni waweze kutuia radhi kama wananchi walewe tu lazima tukule unga lazima tukunywe chai mambo yende chini na sisi tunakubaliana na serikali ya president wetu Ruto ende itokoromba thirikari je Ruto patutegere na metho ake yao nonto mwanka thai na nde uchumi buitetie mono maguta jaraiterie ara turauma na chiringi 50 kuja taoni thai tore tana chiringi igana ibo kwora na nde thai ore ari tobojo taoni mwana areja na ngarama ere agotomeri ngina agikinya taoni ekarega kungana ekabindi aringe thimo njaka ere kendongerwa ngarama nkoromba thirikari Ruto itutegere na tuigirwe kiao itupungusire uchumi bo inyethera Kenya kwenda kuthithia kila kitu lazima inaendewa kila mahali. So mafuta ishukishwe kabisa. The most important thing sahi ni mafuta ishuke bei. Mafuta ikishuka hata unga itashuka, hata bidhaa zitashuka na kila kitu kitakuwa sawa. Tweromba mwananchi wa kawaida na kumia no to thirikari ya Ruto. Itu twaboromba giteo gikinene tiga igutithiria antu betu beteroli. Baira bo gwitithia beteroli ndene Kenya mwananchi orote kiana kyo buru orote andiki. Thai na ndia inyerekete na ritukirenda ntu baria baringa biashara mratu baugite na ikagita ka pomba gwitithia ngarama nikenda bakunika athara ya mauta gwitia mauta ijeititie customer tutikumba baitithiria mbeca no ntu ba kwithirwa bongo baitithiria mbeca bekwira batina mbeca
na ndeu atukwaga na ndatumba kuthithia na ndi na mwene ngari no kuinyirika no to customer utibaitithiria mauta utibaitithiria ngari mauta already jaititie na tutiona pa kuthithia so onde ngiromba thirikari uria yomba kuona no with no ni batithithia at least atu ni kira bimu atutithiria bingi au no to atikitapura bei. Tunasikitika sana, imetulazimisha tutapandisha bei kwa sababu ngawaje tunajua wananchi wamefinyiliwa, lakini hatuna otherwise. Sisi ndio hata sisi watu wa magari tumefinyiliwa zaidi, sababu sasa mafuta ikipandishwa hata miguu ya gari inapanda, machuma ya gari inapanda, kila kitu cha gari kinapanda. Wewe kama tabiri kuma nara agwera abi tireitia wa mwana make ba wa kwera ari nugibo mugwira we onge desio ngichoka ngichoka kwa to oni tumba utadengi ngari kile moto jerene bali tatu ngari kile sindio iko hapa kile mafuta hapo bado boy diate bado ngera pesa kile ndio tutakana nyinyi na fote para sabi nkiripotera Weru TV Betomudhuri Muriuki. Tugitigana na ino tutoni shingeni ati andiki Nteto maria moshanagia Nteto kuma ishugo cia ementi ya gatagati na Southimenti nimeshite bamwe na kuria gavana Kawira Mwangaza atige kuthungiria andiki Nteto kirindwa ciawe cia gisiasa. Andiki Nteto mamwe maugite ni marabithukirwe na kuburwa na kwimwa kanya ga kumurika mambura ma okorea maria marari ntere cia mujwa Central Imenti Mutugi Kare ena riboti inu na njira enkinyaniru. Neandiki Nteto kuma mirigene ya Southi na Central Imenti na roba kirungama na bamwe bao barabara thalikirwe mpurwa igoro kiri mushemano jo korea kana kameru jojura tongetwe ni gavana Kawira Mwangaza na mukuru wa Murega Baichu thokone ya mujwa ikirikana andiki Nteto barerikane ne antoba mubunge watigane East mpurwa bori gitumika Murega na gavana Kawira baratumiririe na kameme ate kabori ya mpuru iri aja ale andiki Nteto baramukire mpurwa ya mwiri ada barabara uriro nenya ninjefu agituma mwandiki wa Weru TV na Tone Muriuki mwandiki wa Weru FM ala jefu agituma thimu yawe na kamera chirathukangirwe na kinya kamera yawe gwitwa memory kandi iri utonekana mwankira na rwa kinya nyuma ya kumithingatia na ntuko yegoro na raunjirire mwingi na mono atagitete TV ya Weru TV takaira ndachioka na goons barejere batumira na bataurire mto wa Weru TV yake mwandiki wa Nteto wonde wa Southimenti na Central Imenti turonere nkanga mbute gavana na gwita na raitire meariete bui kujera batu turwa ingunsi bawe na tutirete na intention yendo kuturete na intention ya guchwa news oja ura twita michemanio newe nkuruki andiki Nteto ni bamenerete wanda administrator wa Kirwa Ken Materi wijekene tagasege udabakuwa niwe kumoka unjeribo na niwe kinyara makagi andiki Nteto akaba mundana tuchu admin gutwa gasege araitirite inya reporter wa Weru FM gachio mwira kama mumtanako. It is so unfortunate ntegwetekia wondi akirwa nereketie ngugikenda wambiria guijo sumbura andiki Nteto kwa atokuga gasege kethera okwenda kwa security ongavana tura twari account commissioner wewe bunduki na mpengo utigane na andiki Nteto. It is so unfortunate and we demand gasege umerare were andiki Nteto ba Central Imenti na South Imenti pore no totetekeria okaratokiri manto jajaje karikaga ngwetekia gasege twagaeja na ntuko mugwanja ombe kwithira okija uge apology ku no to andiki Nteto kagitaka ere unethirire kumakania ere unethirire kuurana kagitene gaka mwandiki Nteto awe kanya kawe aite ngugi ire iriyewe muthiene ntumo yawe kirenga na Mwangaza ni ati bota andiki Nteto ni bagwite gitio na mpathu chao cha gisiasa chikethiro ikireterwo andiki Nteto kintu kira tumbakwira gavana batu te politician na political differences tiao akaletera andiki Nteto gavana ni institution whether na kwenda coverage yetu kana atio menda mwingi jo kwenda kuigora gavana kuga nokeja gwetha ati to respect andiki Nteto na respect the office iwa kalirite kona janka turi twitumi hanga ni opposition
but we are non-partisan. Andiki baba Nteto ni bararingira riboti yao kiri gituo kia polisi kia Mujwa na kinya kwithira bakithingatira Nteto iji gituone kia DCI Kariene barina wirigiro bo kioto gikonekana kiripotera Nteto cia Weru rea kwa rietwa ni Mutugi Kare. Mubunge wa Ntwaka kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na theretie nguto iria ikuthiurunka atiga kwebanga kuromba giti kia gavana kiri mwaka wa 2027 na nikyo gitumi akuthiurunka na matura agitethagiria antu akiaria rentere cia mara kuria anenkanite gitangi kia ronchi kiri cukuru ya Kaungu Gacheke na ugitebwe kiria kuruthani kubingia mawira ni maria ekire antu indete campaign. Matini Mugambi atumenyithie. Muthenya we munthi atindete kiri gicigo mbunge kia mara kunenkanira macheki kiri ikundi mwanya mwanya. Mubunge Susan Ngugi Mwindu akanite gwe atire kiri uringibwa cia chachi amwanko 2027 ndi imigambo agwikirwa kanyua na aringi cia cha. Nyamere gwitaga tere kanyua nirerithigini. Ukenda kuriyanga na mpwe umerangia uromerenge menyangirifinia ya kuruma. Nyamu thako ya kuruma nuchobete thunyare ukemerangia ukegwa togu ende teno ya gwitanero gochobe. Susani augite gwe iwera kurutana kwogwa kari iba bakamutwire tu akagitaga kinya ati amerutere wera ntagochoba nge nchobete wagu mugotanda yo konka uginu ndaruthire ori nurarumthire kana kari nuratethiri ara gatangi kari gakwa ruende bwa nyenda wende muko gukinda mbete njara mukagikia gatitonga ngaruko bukiera bwa bwera bwarurira yigani yakuburagira yigani Imwe makie bure unywe na tuthuga na wikire kuruni bwabae butimira barabo kwenda tiga cia riuga ibwega atongoria bakagwatanira na kurutithanagia wira bantu amwe kenda kuguna kariba kaunti ino. Tigo turi atongoria bondona twathina kiburi twathina wekumia atindaringira MP wenu karekia ya gaka akebaka na kiatho giakwa atindaringira MCA yake baka na kiatho giakwa twekumio guto tukuga mtu athie kivyake akijigamba kivyake ndiko na tugatethia ntu Tharaka Nithi kaunti. Kiongera ugite gutire gwoka ringithia ekuruka na kurubanti gwakagitaka warira kwithiritwe kuri na makarika mwanya mwanya akuru na nkinya ekurubanti gwabakinyagirwa tumunkuru tigwa ya uko mukuru agukua lakini atori batimureka bakumuthiangiria mianka ibakumutunya title deed ibakumutunya geke turara karabo ega itwikire thina ndebera bonde mundeginwa ntigwa kuoneka inwa ntigwa kugithata arikiritie na kuga kagita kara muntu agwatwa ithina kana twika kionje tabura kunika kuguruka na nkinya gukiga mabantu thirikari ni bateri kumuraithĩria kumunenkera into birabi bateri tiga kumunenkera ndawa cia mirigito ake mtu kugethina ciake akarabugu kanje nkingwe kuthendama muromo kuthendama antobathia kurutha correction mira kana thenere kuremera nano thuga kiga mura na gukarema uromenya gugatura gata akwetha mikwa ya kuthianio kawe tugitiga kuthianio gutie muntu ririkanaga kando na ndawa ino cia kunywa tuku kana ko muntu acindano kana kuthenjwa gutie muntu ririkana department ino ya preventive medicine ya kuthondeka ntu bara bagia wonje bakarabwega gutie muntu mikagira kiongo. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Matini Mugambi. Ni wagano ntuakwa na kanya kurumira Nteto cietu ciengi na njira enda canona cia kinyatha 3:30 utikathinwa kono ntunyumenda kingi tukurasha ni mubango wa gikaro na kaunti bitagwa Wanjeru mwananiria wetu wa mathithio ni Maureen Kome.